Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha thadau zuni simli Wednesday ni khuin zong jingka thuso ngai ki du hite thuso ngai tau hite Manipur Gorkha Union tia kimin vo Nepali hon zani masa zuni simni ni khu chun press release khat hin so do vin Manipur tinglangam sunga kuki hon Nepali ho asugen the vin hunamin Nepali ho chungin kaile dong adong jing vin asuti zaw vetin sang ten thimo chanu vi Gorkha ho panpi tum nei lo neutral akum jing lai vin hunamin declaration ho sign able so vin panchayati ra system akisim do ding ei do dal so vi hichi athil bol chu angai na hipon su kichati zana thilli lo bolding ki go hibo vi thinglangam sunga dinga mi thom ka hi ji vin su thim ding ei go vin kadei hen ho ei kila mang pi vin chule dam lebit akum naw vakonin zong lungmung mon ei tha jing vetin Mele ho khud jing Nepali ho kiloi khomna Manipuri Gorkha Union tia kimin vo hon phungdo vi chuchi Manipuri Gorkha Union MGU tia kiloi khom ho chon en brain sing chu avela Manipur Chief Minister hikit ding kadei sa vetin press release khan so do sa pen vin awanin golta bimuna MST bas akisun Manipur tu cheng kila do chu phomosa naw tu phonan bolovin mele ho ki pa na ding le ku ki te de en tu phonan bolovin Chuchi Manipuri Gorkha Union hon sebe na wachon ke hon kamuding walom ho government scheme ho MNNREG ani khotha hole ration card akuna thilpachom ki mu ho chule government akuna panpina ki mu adangdang ho hunamin eila pi ovin chule Gorkha mi ho government na to na nei ho government employee hole zilkung ho chule sipai pang ho jing jong chu ku ki thingnoi mi hon gan point in sumle pa eila pi ovin hichi hi ei chum bol naw hi jing si azong hitapon Gorkha ho chunga himle thalle hunam mangcha sumle pai ei la pi naw khat hin Gorkha ho pan pi ngai cha ka kana ho don sen eki koi puitin zong Manipuri Gorkha Union hon phungdo vi enduren sing to sot na a Manipuri Gorkha Union hon press release ka bol ji uvin kuki hon Gorkha ho eko vin public support ka phonu chu lado sa ding withdrawal sa ding ei go vin chuchi kuki hon athil bolu chun Nepali ho Gorkha ho kathane naw direct asu ke na khat hi tin jong phungdo vi ke ho Manipuri Gorkha ho kichati zat nan ei lo jing vin kichata in kom jing vin mopona nei hon don sen ei koi po vin ke hon ka chungwa thong hi tabang ho hi gu thima ka tho tho jing ding hitam ke hon hi tabang ho hi gu thima ka hin tho jing o hitan ahi la Manipura Gorkha ho thi be cha ding kai ta po vi ke ho India dinga kita ta pangdet jing ka hiu vi Gorkha hon lungmong sele chamdila hinadinga thaneina rights kani hole bitke chale lungmong sela ka hin thein ding win demand ka bol vetin zong Manipuri Gorkha Union hon phungdo vi chuchi MGU hon ase bena wachon ke hon panchayati ra system akisim do ding khato sot vin chule chamnele mona omdinga panla ho ka khato sot jom jing ding o hi thinglangam sunga he su gen thei ka thu na ho par sot ta akunin don lo dai lo vin aki koyen Izing zong le chi ka gam sung ho wa mi hon hitia su nim ding ei go jing hi kanom ta po vetin Manipuri Gorkha Union hon phongdo vi chuchi press release so Banu Pratap Rai kiti president Manipuri Gorkha Union in and so do hi Nscn general headquarter Hebrona kona Nscn lubu hon suspendable wa ato muna kona an hai sao suspendable self style lieutenant general retire HS Ramsan kiti tangkhol pasal kharin milong mi pi hongai lut khoto chana dingel na in press release kharin sodo in kukite chunga thupalo tam ta hin sodo tai hichi HS Ramsan kiti pale eraman kiti pa hi Nscn thingnoi mi hon adel do nungwin Myanmar gamsung adi a sagang region sunga Nscn faction khat sim do thonin Nscn eastern flank tin amin vovin atum ben ekibai pu vi Nscn general headquarter in Amani noya Nscn Keder hon apan mun ho ahin dal ha uwa general headquarter ahilo le headquarter dang ho ahin bel na dingwa thupi ape nunga HS Ramsan kitipan mipi holung hol na a press release khat ahin so do hi ama pan seina government of India le security agency hon naga thingnoi mi hosunga faction tamta asim do jingwin faction somni lege dingtan chule CSO sungin zong ki khentel na ding to gon ho sim jing vin ahin la milong thinoi mi hon government of India noya
solution muna dingin panila jingwetin ama pan phungdo e sule ama pan sebe na phatso ta kunan kitup jing naga political movement government of India do dal jingwin tu chunga hi namdang ho adi aku ki ho hin mang chawin naga ho gam sung ho agam tum kasim do piding hiuvetin akinep sawin Myanmar gam sunga junta do na galbol ho democracy tundo na dinga galbol ho to kithujing Kuki National Army kene Burma ho to Kuki National Army Kna-B ho cho Myanmar gam sunga democracy del do na dinga panladanin na umovin India government adingin Kuki National Army Burma Kna-B hon panala jinguvin Kna-B ho chon sangni le somni le li kuma ki patchon homalin le khamdi vel la ho zosi chu to pha su hil na dingin pan satain hin lawvin chuchi gamsung Eastern Nagalim gamsunga kuna Nscn ho zosi del do su hil na dingin pan hin lawvetin zong Nscn kuna faction and sim do HS Ramsan kitipan phungdo e achi sa junisim somlenga sangni le somni le li ni khuchon Captain RS Winsoin gamle nam hu na in Kna-B ho khunin thina an tuin chuchi thilso chu naga hon isu mi loading o hi ke hon government of India chungle Kuki National Army Burma ho chunga ngo na kabol ho josiu hi ata mong hi tin jong ama pan phungdo e ke hon government of India chungle Kuki National Army Burma ho chunga ngo na kabol ho hi ata mong hi tin ama pan phungdo in hi Nscn General Headquarter in achung chang thu ho asu do ho chu Nscn General Headquarter in Myanmar gam sungam Nscn faction ho chung chang thu ho asu do ho chu HS Ramsan kitipan phomosa na thu ho phungdo in naga ho akilung tu na dingule apan khom na dingwin ama pan nge na jong na bole Sisipur police station hupsung rengkai kerit veng sung vela ho a security force on search operation apol na wachon security force on non SOO cadre ho Chin Kuki Mizo Army CKMA IMBVV kiti Indo Myanmar border village frontier akona cadre million maddo hidanin Manipur police athupun chon ahin so da uvi chuchi holoi chon galman cha ho agu gala pu lewa azu le hidanin police on phungda uvin chule sumle pai hunamin dimana bolovin gun point in mitham ho sumle pai ho la pe uvetin jong Manipur police on phungda uvi police on amad do ho cho Samuel Kamin ho kumsom ni lekhat singat khumi seimin gun kumsom ni lekhat is kanan phai khumi mangkhol to thang kumsom thum legit thangbu khumi holoi hiuve chuchi mili ho akun chon police on mobile phone thumana manda uvi Imphal pai chamsunga tuilinin atho jian ki holmo mehlei pasal kumsom ngalesagi velmi khat thilong cho jani tuesday ni khuchon Imphal West District hupsung abulok luidunga anmudo tawve chuchi mehlei pa cho janima salang Sunday ni khoa tuin an hlo hitan suchi thina to pa cho amin ti bo choba kitin laren Kna-B mamang leikai khumi a hi mehlei thingnoi mi arambai tingol hole khumi hon ahol nawwa ama pa thilong chu agamu do hidanin police on phongdo vi Meghalaya gam sunga thilong amun sa khat an mudo Raja Raghuvanshi in sumiten chuchi thilso cho Central Bureau of Investigation CBI hon holchilna ne yuhentin nge na bolu vi Raja Raghuvanshi to azinu cho Meghalaya state sunga holjina chi hilhonin azinu chu ki holmo nala hidanin zongki seye ama pa thilong cho Waiswadong Falls vela a holnoya agamudo ohi ama pa cho honeymoon mangdinga azinu to Meghalaya gamsung soramun zona kalso na hilhoni ainsung mi hovin ama pa cho akithat hidingin aging movin police on wang aging chapo vi ama le ma kithat hiding cho ainsung mi te hovin ata asan po vi aji cho akhina mun cho phata thoki gen hidanin zong ki seyen sanakhut jem sanakhi sana chawjang le a parso chule a mobile phone zong thilung to ki mu thalo hidanin ainsung mi te hon phungdo vi thuso chanin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin ni khopha